Bismillahi irrahmani irrahim. Darsu sappo e nayaɓo on ni e nder nde ɗo deftere mattini dini alhawmi e sawaba. Karama komin maaki joni al aslu thalithu, daƴƴere tammere nden maarifatu, andugol nabiyikum, annabajo mon on muhammadin, ɗum ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yo Allah juule makko sinama. Wa huwa on muhammadu ko muhammadu o wiyete, bun ɓiɗɗo abdillahi, bun ɓiɗɗo abdul muttalibi, bun ɓiɗɗo hasimin, wa hasimun on ɗon noon kadi min quraishin, ko jeeyade quraisiyankoɓe ɓen, wa quraisiyankoɓe ɓen min al arabi, ko jeeyaɗum arabe ɓen, wal arabu arabe ɓen min zurriyati, ko jeeyaɓe e zurriya ismaila, annabi ismaila, bun ibrahima, ɓiɗɗo annabi ibrahima, alkhalili, jaatigi allah, alayhi woni e dow annabi ibrahima, wa ala nabiyina e dow annabajo men on kadi afdalu salati, ko ɓuri mawnude e julde, wassalam e kisal. Wala hu no wodani nelaɗo minal umri immorde e duuɓi 63 sanatan, duuɓi 63, min ha no e majji 40 duuɓi 40 qabla nubuwati, aɗo annabaku ngun, wa 23 nogay e tati jiɗin nabiyan, ko annabajo, rasulan nelaɗo, nubbi'a o waɗirama annabi, biqra'a simore iqra ɗen ko jippina e makko, wa ursila o nelirama bil mudassir, simore mudassir nden ko jippina e makko waɗa nelaɗo, wa baladuhu leydi nelaɗo ndin, leydi makko ndin makkata, ko ka wiyeteɗo makka. ba'athahu llahu, allah neli o nelaɗo makko bin nadarati, fi o waajo o hulɗina ani shirki, fi o ko wiyete sirko, wa yad'u o nodda ila tawhidi, faade e wowtinɗingol allah, wa dalilu ko tindiri ɗum kon qawluhu, ko konngol makko kanko allah ta'ala towɗo on. Allah daali ya ayyuhal muddassiru, ko ayyo suddorɗo coñci mum ɓum immo, fa anzir, waajoɗa, wa rabbaka joomima fa kabbir, mawnimmo, wa thiyabaka coñci maɗin fo tahhir, laɓɓinɗi, wa rijza sanamuji ɗin fahjur, woɗɗitoɗi, wala tamnun, wota okkitir jawdi maɗi, tastaktir, ɗuɗɗinorgol, wali rabbika, wonande kala ko heɓma en fi joomima, fasbir, muñño, sabu allah no wonde muññiɓɓe. ko ɗo wonɗen darade taw ha yiltoɗen e on ɗo etoɗen ha faamel hawde sawaba. ɓe maaki daɓɓire tammere nden ni al aslu thalithu, hiɗen andi ɓe yeetike en ɓaawa. fa ida qila laka mal usulu thalathati allati yajibu ala al insani ma'rifatuha, faqul ma'rifatu al abdu rabbahu wa dinahu wa nabiyahu. en jangi ɗum ɓaawa to ka ko honɗum woni ɗen daƴƴe tatije waɗɗiɗe e hoore kala neɗɗo andugol ɗe. ɓe maaki
wonde kono jiyaaɗo andata joomi makko o anda diina makko o anda annabajo makko on en jangi fii ko honno Allah andirte en jangi ɗum ɓaawo to en jangi kadi fii ko honno l'islamu andirte ko ɗum gayruɗen ɓaawo ɗo si fuɗɗinen oɗo darso joni noon ko hombo woni o annabajo men ko ila ɗo hato jinɗen andugol ko wiyete kon siira ka tawi ɗon jiyaɗo fo o anda joom makko ko ɗon tawhidi on naati ko tawi ɗon jiyaɗo fo o anda dinul islam e fe dalil ko ɗon usulu fiqhu e fiqhu on fof naati nder ton ka tawi ɗon fo jiyaɗo on anda annabajo makko on ko ɗon janngol siira ari tawi jiya fof janggen kadi siira en janggay tawhid très bien yiltoɗen janggen ko wiyete kon fiqhu on noon no mofta si wiyama fiqhu no mofta jande ɗen fof kadi islam ɓafote fiqhu ko famugol so a faami tawhid a woni faamuɗo so a faami siira a woni faamuɗo fiqhu fo jangge ko wiyete kon fiqhu jange ko wiyete kon siira ɗiɗo fo janggen ɗiɗo so tawi ko yen konte tigi tigi julɓe yaloɗen gomɗinɓe ɓe maaki al aslu thalithu daɓɓire tammere nden noon joni ma'rifatu andugol nabiyikum annabajo mon on muhammadu sallllahu alayhi wa sallam wa huwa o nelaaɗo muhammadu o wiyete muhammadu o noon kadi bun ko ɓiɗɗo abdoullahi ba ben nelaaɗo on ko abdoullahi wiyete bun abdoullahi kadi ko ɓiɗɗo abdoul muttalibi mama soro nelaaɗo ko abdoul muttalibi wiyete abdoul muttalibi kadi bun ko ɓiɗɗo hasimin manta soro nelaaɗo ko o wiyeteɗo hasimin karmakojo on oɗo ko ɗon hatti kontude kono haray ɓe waɗɗon numéro 4 ɓe naɓi numéro on kun ley ga kadi ɓe waɗɗon katti ɓe inni winduɗo oɗo deftere o jantaki yurmi alonde makko o jantanaki nelaaɗo si wona mama soroɓe ɗiɗo abdoul muttalibi e hasimi ɗulle hino woodi mama soroɓe makko jokkodirɓe ɓen hino woodi hino ɗo iwirde leñol makko teddugol ngol awa donc haray o wi'i ɗum ko onelaaɗo ɓiɗɗo abdoullahi ɓiɗɗo abdoul muttalibi ɓiɗɗo hasimin ɓiɗɗo abdou manafi ɓiɗɗo kusayi ɓiɗɗo kilaabu ka kilaabu ɗo biro makko e ɓen makko fotti ɓiɗɗo murrata ɓiɗɗo ka'abu ɓiɗɗo lu'ay ɓiɗɗo ghalib ɓiɗɗo fahad ɓiɗɗo malik ɓiɗɗo mudaru ɓiɗɗo husaymat ɓiɗɗo mudrak ɓiɗɗo mudaru ɓiɗɗo nazar ɓiɗɗo ma'ad ɓiɗɗo adnan ɗo woni ko hatti andede adnan ko ɓiɗɗo annabi ismaila ka ko tamira makko ka ko honno ko ɗon woni ko ɓe jiɓano andano adnan ko jeeyaɗo jirri annabi ismaila kono haray hawnaki tawa anduɓe no woodi toon si o landike ɓe yetto toon yo Allah hawɓe sawaba donc ɓe maaki nelaaɗo o nelaaɗo on annabajo on ko muhammadu o huwa on muhammadu ko muhammadu bun abdoul muttalibi bun abdoullahi ɓiɗɗo abdoullahi bun ɓiɗɗo abdoul muttalibi bun ɓiɗɗo hasimin ben nelaaɗo ko abdoullahi wiyete mama soro makko abdoul muttalibi manta soro makko ko hasimin wa hasimun o min qourayshin ko jeeyaɗo leñol qourays ko leñol wiyete qourays wa qouraysankoɓe noon kadi minal arabi ko jeeyaɓe arabe ɓen wal arabu arabe ɓen min dhurriyati ko jeeyaɓe ɓiɓɓe ismaila ko ɓiɓɓe ibrahima ɗe bun an ismaila kadi bun ko ɓiɗɗo ibrahima annabi ibrahima noon alkhalil ko on jaatigi allah wono nela awnala subahana taala wino qur'an makko wattahada allahu ibrahima khalila nelaɗo maaka kadi inna allah attahadani khalilan kama attahada ibrahima khalila ɗum noon no anda ko jiggol go hakkude nelaɗo men e allah ɓuuri mawdirdi hay hakkude makko annabi ibrahima alhamdulillah sawabu donc haray annabi ismaila ko ɓiɗɗo annabi ibrahima heɓuno ɓiɓɓe ɗiɗo ishaqa
diga na isaka de ko isaka tile ishaqa ismaila donc al khalil annabi ibrahima ko jaati di allah o ko du anagol mo joni alayhi woni e hoore annabi ibrahima wa ala nabiyina woni e du annabajo men on kadi afdalu salati ko ɓuri mawnude e julle wa salamu kisal ɗum ko du anagol ɓe wala hu no wodani nelaɗo nal umar immorde duuɓi mana nelaɗo heeɓi duuɓi salatun wa sittuna sanatan duuɓi 60 woni ko nelaɗo wuuri min hano e majji 40 duuɓi 40 qablandu ɓooti ko adi annabaɓe nelaɗo wuurno duuɓi 40 adaɓe waɗede annabaɓe annabaɓe ɓen fof ko duuɓi 40 ɓe nelira si wona annabi isa kan ko duuɓi 30 o waɗira annabajo donc haray kono noon e nder konko tawno nelaɗo wona o annabajo ado o waɗede ɗum o laatanoki himo gollayno ko yimɓe makka heferaɓe gollayno ko fiyon kanko o wujjano o jinano o toñano o kansano hay e huude koyte jikku bonɗo o yarano ɓeere o sujjanano sanamu o ubbano jiwoy hay huude ko waɗeteno koye tan jahile kanko tawno ka waɗaɓe ɗum fewwoni allah heewimo doy wa 23 noogay e tatiji ɗin noogay tati nabiyan tawi ko annabajo rasulan ko o nelaɗo noogay tatiji ɗin sappo e tatiji ɗin o waɗiri makka sappo on o waɗiri ɗum ɗon hella madina en arabi yeeso ga nobbiya iqra ko ñande iqra jippinano e hoore nelaɗo ko nden ñande o waɗa annabajo tawi o wona nelaɗo nden ñande ɓaawo artike duuɓi 40 ɗi mbattike manki ono lebbi tawi o wowti o yiɗi weddagol e rewgol o yaha fammere hira o wona toon balɗe 10 ha lewru o ara o ƴetta jooɓa ka sonnaji makko nene khadija o yaha ka fammere ton o rewa allah o miijito ton o science a waɗa science calcule a miijita ndaara kammu ndaara leydi ndaara kulle ndaara piiji o miijitade o woni e ɗum si jooɓa lanni o ara kadi o ƴetta goɗɗum kadi o yaha o woni e ɗum ha ñande jibril tawnomo nden ton o nangimo o ñoƴƴimo o wi igra o inni ma ana bi qari janngu o wi mi jannga on ɗum mi jannga nangimo kadi o ñoƴƴimo o andinimo ko karta e ma ko soobe nangimo ñoƴƴimo kadi accitimo on say o wi iqra o inni ma ana bi qari o nangimo kadi o ñoƴƴimo ɓuri ko ñoƴƴino ko ɗiya fof o accitimo o wi iqra bismi rabbika alladi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم janni mo den non aaje ko den nyande o wada annabajo tay o humpitama ko wete annabajo ko humpitado ko Allah ne li goddo ma humpitima goddum anda woni annabajo go non ala baaw ne laado ko fetti ko den nyande woni annabajo wa ursila o nelirama o wadama ne laado bil mudassir simore mudassir den baawoni balde 40 nde nyande mo e fokki nokku go may mo wiide nokku go ari ha e bowdum o nani wa ka kambu do tiggiti o daari o tawi ko o nangunoɗo mo ka fammere to ko ngari do kala wadi rus dogi ka sonnaji makko yi dassiruni suddelam aw zammiluni bingu makko suddimo yetti wanare suddimo kadi baawo suddimo on say ko don jibril ari wimo ya ayyuhal mudassiru ko ayyo suddido fa andir immo yaha waɗa hunde kaari o woni nelaɗo koyte nelaɗo nelangal heɓotako so ɓaawo piiji tati e kam piiji 4 si goɗɗo woni nelaɗo tawa piiji 4 naati nder ton si gootu ɗin manki na on tigi na o nelaɗo ko waɗanta hoore mum ara nun ɗum nelɗo on fo on heɓo nelaɗo on heɓo ko o nela kon fi mum heɓo ɓe o nelaaɓen e mum heɓo ɗum noon fof no timmi e nelaaɗo men Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko hombo nelimo ko Allah kanko ko o nelaaɗo woni 2 o addi diina l'islam woni 3 o nelaama e men enen woni 4 sa nani nelaaɗo ko ɗiɗo piiji 4
donc mo humpitama to waɗu hunde kaari o yamira si woni immo waɗoya yeetoɗa kaari hunde kaari o nelama ɗum noon donc e simmore mum dasir noon o waɗira nelaɗo hakkude annabaku ngun e nelaɗo ngun e nelaɗo e wonde nelaɗo makko ko duɓ balɗe capanɗe woni hakkude mum e konngol karmakoɓe alhamdulillah sawaba donc haray kala ko sendi hakkude annabajo e nelaɗo kala nelaɓe fof koɓe annabaɓe kala wi'aɗo nelaɗo ko annabajo kono wona annabaɓe fof woni nelaɓe wona annabi Dawuda annabi Souleymane ɓen wonaɓe nelaɓe koɓe annabaɓe donc amma annabi Ibrahima ko nelaɗo annabi Moussa annabi Isa ɓen fof ko nelaɓe annabi Huudu annabi Salihu annabi Nuhu ɓen fof ko nelaɓe donc ɓe holli ɗo nubbi'a o waɗirama annabi bigra simore ibra nden wa ursila o nelirama o waɗama nela bil mudassir simore mudassir nden wa baladuhu leydi nelaɗo ka o jibina ɗon leydi makko ndin makkata ko makka woni ko o jibina e lewru wiyeten ɗum paran sappo e ɗiɗi mayri woɓɓe na jeenayi mayri kono ko sappo e ɗiɗi ɓuri lollude ɗum noon ko e duuɓi mawɗi woni ko o jibina alhamdulillah sawaba ba'athahu llahu allah neli nelaɗo bin nadar fi o waajo ani sirko kote sirka o haɗa yimɓe ɓen sirkangol allah wo yadu o nodda yimɓe ɓen ila tawhidi faade e wowtinɗingol Allah subhanahu wa ta'ala no mari dalilu wonde nelaɗo ko o nelira ko fi yowi haɗa yimɓe ɓen o sirka o yamiraɓe yoɓe rew allah tum waddalilu qawlu ta'ala allah daali ya ayyuhal muddathiru ko ayyo suddoɗo coñci mu'um ɗo wona de sonnajo faanda ko suddorɗo ɓa sonnajo wiyama son suddiɗo saabu tawde ko fodduɗo e suddagol ɓandu makko no fo suddoɗo ya ayyuhal muddathiru ko ayyo suddiɗo immo fa andir wajoɗa wa rabbaka jomma fa kabbir mawni joomi maɗa mawninirmo tawhidi saabu wowtinɗingol noon wa siyabaka coñci maɗin fo tahhir laɓɓinɗi wuppu ha coñci maɗin laaɓa yo taw coñci maɗin kadi wona ko harmi yo taw soɓe ala coñci maɗin yo taw coñci maɗin ko laaɓuɗi awa laɓɓina golle ma ɗen kadi laɓɓina ɓernde ma nden kadi wa rejusa sanamuji ɗin faha jur ko wiyete sanamu kon fof taƴoɗi feraɗi pottitoɗaɗi taɓaɗo ko wiyete sanamu wala tam ta okkitir jawdi ma ndin tastakfir ka ɗuɗɗinorgol ɗaɓɓugol tumɓural wota itti zakka anni e fiyo Allah ɗum ɗi jawdi ma ndi na ɗum ittirta ko anni e fiyo Allah hokke aljanna kono yo waɗire ɗi golleji mon fi aljanna ka ɗum fof woni fi aduna ɗo an ko juulirta ko fiisa torki Allah laamu ya heɓu ko juulirta ko fiisa torki Allah jawdi ya heɓu na ɗum juulir fi aljanna ko ittirta sadaka ko fiisa torki Allah yo Allah jaɓu heɓa jawdi ɗaɓɓirɗe golle ma aljanna wala tam nun tastaktir fiya ɗuɗɗintinor fiya a mawntine hoore yimɓe ɓen kadi wali rabbika kala ko heɓma fi o joomi maɗa fasbir muñño en jangi simon asrude mbawa to fasbir muñño yo alhamdulillah sawaba ko ɗo woni ko darɗen sini fayali yiltoɗen naɓiɗen nde wotere hay fi e dars men o woɗɗi bisimillahi rahmani rahim al aslu thalithu daqqere tammere nden marifatu andugol nabiyikum annabajo mon o muhammadin ɗum ko muhammad sallllahu alayhi wa sallam yo allah juulu e makko isnam wa huwa o nelaɗo annabajo muhammad ko muhammadu wiyete bun ɓiɗɗo abdullahi wiyeteɗon abdullahi bun abdullahi kadi ko ɓiɗɗo abdulmuttalibi wiyeteɗon abdulmuttalib bun abdulmuttalib kadi ko ɓiɗɗo haasimin wiyeteɗo on haasimu wa haasimun o noon min ɓuraysin ko o jeeyaɗo e ɓuraysiyankoɓɓe wa ɓuraysiyankoɓɓen min al arabe ko jeeyaɗum e arabe ɓen wal arabe ɓen min zurriyati ko jeeyaɓe e zurriya ɓiɓɓe ismaila
annabi ismaila noon bun ko ɓiɗɗo ibrahima annabi ibrahima ɓen on kan wiye asara alkhalili jaatigi allah annabi ibrahima ko o jaatigi allah alayhi woni e hoore annabi ibrahima wa ala nabiyina woni e hoore annabajo men on afdalu salati ko ɓuri mawnude e julde wassalami e kisal walahu no woda nelaɗo minal umri immorde e duuɓi salatun wa sittuna sanatan duuɓi 63 63 ans minha no e majji arbauna 40 qabilan nubuwati aɗo annabaku ngum wa 23 23 nabiyan ko annabajo rasulan nelaɗo nubbi'a o annadirama bigra simore igra nden wa ursila o nelirama bil mudassiri simore mudassir nden wa baladuhu leydi makko ndi makkata ko makka ba'athahu llahu allah nelimo bin nazarati waajagol ani shirk haɗa e shirk wo yad'u o nodda ila tawhid faade e tawhid wa dalilu on qawluhu ta'ala ko konngol dowuɗo on ya ayyuhal muddathiru ko an yo suddiɗo ɗi mana suddor coñci mum ɗi kum immo fa anzir waajoɗa wa rabbaka joomima fa kabbir mawnimmo wa tiyabaka coñci maɗin fa tahhir laɓɓinɗi wa rijza sanamuji ɗin fahjur woɗɗito ɗi wala tamnun wata okkitir tastaksiru ka ɗuɗɗinorgol wali rabbika wonande joomima fasbir muñño wallahu a'lam